connotations. You know, social media is very wild, very open na karon. So, isa sa mga butang hot topic ana sa social media is being a life insurance agent, or shall we say politically accepted term is financial advisor. Pero dili na igo lang na sila manaway, igo lang na sila magstorya-storya ingon ana. Pero real talk ta dire. Yes. Milyonarya na si Hana. Makabuhi og upat ka anak as a life insurance agent. Giunsa man na nimuhan, interested kay mi kay syempre ni mga mama nga gusto kana pud ang ilang extra income, or shall we say income gyud. How? Well, one thing for sure gyud ara nag yes gyud ko ani na business tungod sa time flexibility. Kasi when I joined 14 years ago, pregnant ko ato, na-attract din ko sa idea na, ay, pwede din na ako ma-raise akong children to be a present mother and yet have this career. Kasi I also need to provide no sa ako ang mga anak. So, mo to siya ang napa-attract din sa akong negosyo kay kabalo jud sa ako as sa pagiging FA. Kay gusto jud ko na present mother ko. So, ganahan ko na pwede rin ako i-adjust akong schedule para, so, pwede ko magpuyat, pwede ko mag-work kung hantod unsang oras, pero pwede pud ko at the same time, naapod ko sa akong mga anak during the time sa kailangan jud ko nila. Kasi, I was also a breastfeeding mom at one point also, nag-homeschooling pud ko sa akong firstborn. So, wala yaya. At that time, Oh. at certain period, but now that I have 4, I have to admit, Kailangan yaya. Siyempre, taas na po din mo Delegate posisyon. yun. Nag-rise from ranks, jud ka, like, Yes. kanang, from Agent. from an agent, Yes. karon manager na ka. Yes. Sige ha, pwede ba magstoryaan? Siyempre, we are encouraging moms na kanang, ang uban man good, maingon nga, lahi ra gyud ang inahan nga naay sariling kwarta. Correct. Pero in terms of kwarta, unsa ba ang compensation aning koan as a life insurance agent, as a financial advisor? Like, salary, commission, bonuses? So, ang compensation sa pagiging financial advisor generally is based on commissions jud siya. Karon bisang manager nako, I'm considered to be a full-time financial advisor / manager, pero dili mi sweldado, commission based jud siya. Okay. So nagadepend jud siya sa amo ang kakugi, no? So ang nindot lang sa iyaha, although wala siya fixed income, we call it dynamic naman ang income. So kung kugihan ka, lagpasan pa gyud sa company ang imuhang kakugi, no? So ang commission man gud nato nag-range yun siya from, depende siya sa product, but it could go up to 45% commission. So, for example, So, may tag 45%, sige, i-convert, kuha na to. So, So, para lang tay, Sige, natay Oo. so kunyari, nag-save ka o na kay client na pa-yes nimo na mag-save sa imuha og 10,000 per month, okay. no? So, that's 120,000 a year. Okay, so, 100,000 a year na lang para dali ang computation. correct. 100,000 a year na plan. So, mga around less than 10,000 per month siya. Then, ang imong compensation na plan is 45,000. So, what if na kay isa ka kliyente na mapayes og 100,000 per year na plan, which is Okay. 45,000 ang imuhang commission ana. So, mapayes nimo one a week. So, na kay 45. So, kung upat ang imong kliyente, na kay 180,000, upat pa lang na kliyente. Upat pala. Yan na ba yung mga naning ng mga ahente, which is kailabod ka, na-mention nato ganiha ang name, no? Pwede na to i-mention Pwede ang may name. mention, akong Mars, no? Si Gigi. Kana siya na 20 ka kliyente, isa ka bulan, maliit na bagay. Oh So, my God. imagine the possible income of that person. Sige, So, i-share na depende to. jud siya sa Nga, kakugi. tungod sa iyahang 20 ka kliyente or more, nakapalit Yeah. siya sakyan na na-mention mo Kaya, ganyan off-cam. Yeah, during the pandemic. Wow. So, mauna nga something po na I really take pride about this business. So, na-mention mo nga, minsan maraming negative connotation, no? Pero, I think yung mga comments na ngayon, Ara, ano lang yun na siya, at the end of the day, sa pagkatao ra pud yun na sa ahente, no? So, lahi-lahi, no? Not just ahente man, no? Somebody in another profession could also be like that. So, depende yun na siya. So, that's why, kani magong pagiging financial advisor, lifetime commitment maguni siya sa client. Yes. So, dapat tan-awon pud nimo ang credibility o character sa imong ahente.
no. So going back, no, what I love about this business, this is a pandemic proof business. So being in the business for the past 14 years, na prove yun na ako during pandemic time na although admittedly for first 2 months, to March ug June, drop yun 70% ang amo ang sales. So kasi ano man kanang we don't know what at Sa that time paykoan. papel pa Oo. magud ang insurance. Okay. Papel pa sus ang kanindot sa insurance kay nag-adjust gyud me after 2 months ni adjust me to technology, digitalization. So pwede na mamaligya basta within the Philippines lang, pwede na zoom Yes. and then mag-submit lang og e-signature. So with that by starting June ni antud sa December on that year ni high rise gyud, 2020. skyrocket gyud ang income namo. That was the best time sa ako ang team personally and even sa company that I'm part of for the past for that 2 years 2020 21 nag number 1 among company in the entire industry at that time. Wow. But of course, dili, let's say, aside from helping your clients like that, ikaw po nag-help po ka sa imong pamilya. Pero as a help po sa imong sarili, you also study, may kay mga seminar. Kumbaga, imong career mismo ba, imong gina-develop po. Doon sa imong mga ginabuhatan, like, nag-attend ba kag seminars? Doon sa mga Yes. imong ano. Definitely, one thing that I love about this business kay kanang dili gyud bisang dugay na kay ka sa negosyo, di jud ka mahutdan og something to learn. Kay dynamic siya kay ngano, very siya sa mga guidelines, sa insurance commission. So you have to be very sensitive during times nagalahi-lahi ang rules. No, so you have to be updated. And also the market changes also. So for now when I started, ang big deal pa when I started 14 years ago, big deal kaayo ang millennials. Karon wala na si millennial, ang ginastoryahan na namo Gen Zs na. So we have to also study unsay character ana na generation, ana na market. So we really have to be up to date sa mga inana na bagay. Ang nindot sa inani na industry is that one of the incentives na ilang ginahatag is for you to join training. So for example, Ba na itong 2022 imong mga gina-attendan abroad? So imagine I went to Sydney Wow. for an MDRT conference. MDRT is $1 million round table. You can only that's only it's an organization of top 6% financial advisors all over the world. So makita mo na how big the industry is. It's not just here in the Philippines, but it's a worldwide industry. So dito ko nag-seminar mi dito, and then last year I was heavily pregnant. I received an award, but at the same time training po to, conference po to sa mga leaders naman. It's Gamma, so it's an event for all the leaders in the financial industry. So I also went there in Las Vegas, USA. So I go out of the country to get trained para equip ko, no? Kasi as a leader you cannot give what you do not have. Yes. So dapat constantly ang imong learning para natay ma-share sa atong mga agents. Bitaw. So wow, like dili lang siya in terms of kanang ingon nga makaipon ka, maka-invest ka og unsay gusto nimo. Na ako yung mga opportunities na kanang ginapangandon nimo like kana gusto ka sa mga mommies sa mahilig mag-travel, di ba? Oh my God, like that. Pero Han, siguro let's say unsa man mapagsugod? Siguro daghan na kay tag mga success stories no maka-inspire na kayo, but I'm sure mga mama ka na nagtana unsa man na pagsugod Han, like asa ko moduol, unsa ko mga kinahanglan, dapat ba college graduate? Ana. Actually, college graduate is preferred, pero it's not really required naman. So, at least, ang kailangan lang talaga is have to be 18 years old para minimum 18 years old ka. So, you have to be an adult. And then, all you have to do is to go to one of our business orientations. So, we post it on Facebook naman. So, we have, ang kagandahan nga ng panahon natin ngayon is naa na tayo mga orientation physical sa mga hotel, sa office. Ug na po tayo orientation online. And then, pwede ra po nato ka ma-orient face-to-face. So, ako, pwede ko ninyo i-PM, no, i-message. Pwede yun ta mag-go sa coffee shop or sa office to talk about the business. So, you attend those orientations, and then, from there, dali na lang siya, na-training. Ang training, dali lang po, online ra po siya. Pwede masugdan karon dayon, no? Pwede siya mahuman on the same day. Kasi training is also online. Kaya siya friendly sa mga momshies like us. Gani flexible ka. Yes, kasi ako sa office ko, sa bahay ko actually, I'm just
wala akong office na in a room kasi I have to be around my children para makita na ko unsa ilang ginabuhat. Exactly. 'Di ba? Gagmay So, pabaya. lagi. So, ako, na ako'y corner where my computer is there. I Zoom all day or I check my emails all day or something like that. And then, ang kids, nara dira. Na Makatan lang playground yun. area, Oo. bahala, nagdula, nagunsa sila dira. Nakakita ko sa ilakang pantik ko. Yeah. Kesa sa, di ba, wala ko sa balay. So, Mm-mm. so inana lang jud ang pagsugod, ara mo ano lang jud ka, mag-attend kag orientation, and then naay training, and then mo prepare ka for exam. So, kasi we are licensed financial advisors by the Insurance Commission. Okay. So, dili lang po ta mahadlok sa exam, dili ta mahadlok ana kay i-prepare man mo sa team. Okay. no? So, naay Para- mag-guide sa imo ha para Yes. ana. So, Okay. yeah, we have people na 70 years old, nakapasa pa sa exam. Wow. We have pud mga bata pa, 20 years old, college student pa, nakapasa pud. So, mao ni nindot ani na negosyo kay dili siya naga-depend how old you are. And wala kay puhunan. na kinahanglan. Yes, dili kay dako. Naay puhunan kay mo bayad mo kag exam fee sa Insurance Commission pero very minimal. Normal, I think As kung in, ano man dyan yeah, bisag asa ka yeah. mag-apply, like, Dati, mga tinuod. requirements, di ba, Oo. given naman na siya. Yes. But kumingon kag negosyo, Oo. padakuuni mo Yeah. yung kwarta. It's really a good, unsa jud, investment. I mean, a good way para maka-earn ka. Pero Yeah. kanipudhan, like, siyempre, dili man yun naingon nga, tanan maswertehan. But Yes. una tong mga dapat nga, kanang efforts nga buhaton sa mga magsugod pa lang. First of all, kailangan when you join the business kung mag-yes gyud ka ani, mohatag jud ka og time. Okay. No? So a business will not love you back if you don't give time. Kasi 'di ba ako I translate love to time, Ara. So whether it's a relationship or in the business, you have to give time. So ang problema kasi because it's time flexible, usahay maabuso siya, wala na ka naghatag og time. So syempre kailangan mo hatag kag time. So kami because we tag this business as best side hustle ever, 'di ba? We recommend na at least talaga you spend 15 hours a week for this business. Usa man na That is siya the number buhaton one. na like So, talking to clients. yeah, so ang 15 hours is broken down to this. Okay. First of all, very important sa atin ang mentoring and training. So if Okay. I am your manager, important sa atin na we spend 1 hour a week of one-on-one time coaching and mentoring, right? 1 hour. And then, another 1 to 2 hour, you allocate it for training. So, iba si mentoring, coaching, one-on-one physical with your leader. And then, iba yung training na yun. Pwede online or pwede as a group in a classroom setting. Meron din kasi sa teams Okay. natin yan na ino-offer. So, you allot a time. So, maganda sa team natin is marami tayong opportunities for training. So, meron kami sa office namin, we call it Monday morning meeting. It's at 9 a.m. to 10:30. So, kung hindi ka pwede niyang 9 to 10:30 physical, ay hybrid setup siya. Meron siya sa office physical, tapos rin siya sa Zoom. Kung hindi ka pwede niyan, meron yan siyang replay sa gabi, 6 p.m. So, siya raw lagi, diba? So, naadyo siya choice. Na di, mamiss pag yun na mo, pwede ka di mo i-watch pa ang recording Yeah. at your own time, bisang kadlawon. So, 1 to 2 hour training, 1 hour mentoring, the rest, so the 12 hours, kailangan syempre face-to-face na with a client. But not necessarily face-to-face as in physical, but nag-effort ka to reach out to a person online or face-to-face to talk about the beauty about life insurance. Oo, diba? Yeah. Yan lang. Kalkulado Yes. na gid imong oras. Control Yes, mo imong control. oras. So, per person, you can allocate an hour. Now, as short as 30 minutes, actually, kung business talk lang siya about life insurance lang, dali lang man kaayo. Kay, let me this opportunity to explain how simple life insurance really is. How simple it is to explain na. Ang life insurance, Pagod Ara, is just money when sad things happen. SADD. Money when there's sickness, accident, disability, or death. Now, there's also money for you, waiting for you if that does not happen. Kasi we do not hope naman for us to experience those, but reality check, it happens to the best of us. It happens to anyone. Whether you're young, you're poor, whether you're young or old, rich or poor, whether you're religious or not religious, would you agree, Ara, na pwede ka possible na masakit, maaksidente? Yeah. Di ba? Possible. Ano na siya? Same taog, tanan, patas taana. So, that's why, importante yun na kada tao, bata o tigulang, naagi insurance. For that purpose. Now, kung dili na mahitabo, ang kanindot ani, kay naapod kay money na nakalaan for your future, ang
part sa money na imo gina-save through a life insurance company makatabang sa imuha for retirement or makatabang sa imuhang tuition fee sa imong anak in the future sa college. So dual purpose siya. So yun lang. Actually, yan lang ang explain mo ara sa mga tao. Yes. And then it mag-boil down na lang siya kung pilay lang ang budget. 'Di ba? Ano Dali lang siya lang kaayo. kasimple. Siguro ang personality nga Oo. kailangan yun murag sa isa ka agent is you need to be a people person yun. Mhm. And na kay empathy. Tinuod na siya, pero mind you, I also have agents. She's actually an MDRT to and a videographer. Introvert siya, Ara. Okay. Introvert siya, pero successful ba ya siya? Kaya nga no, mas importante itong empathy o character, I think. Kay bisang hilumon ka, once you start you talking sincerely to a May person, connection. ma-feel sa client. Yes. There's So, 'di ba? connection. Alam nila na ang tao itong ma-trust gyud ni siya na Matabangan person. ka. So, dili Oo. kailangan gyud necessarily na people person and it comes natural to you. Oo. But that's why you go on training. Kasi the training will also help you to how to do it. Yes. Kasi meron ding iba nakakabenta online lang, chat-chat lang. Oo Diba? nga. Karon kay mag-post na sila. Yeah, dan ay uban na dili gyud mo storya in person, pero Mm-mm. makabaligya kay sa chat, sabaan lang sa chat. Oo. So mo na yung nakanindot ani kay naa jud kay option. Nice Yes. jud kay na ay Oo. naga-training continuous pa din Yes, kailangan alat na gyud kag ano. time on training kay na ay training available. It's up to you to attend. So Yeah. when you join this business, key to success, alat 15 hours. So wala pa gyud akong nakitang ahente na wala nag-succeed kung naghatag siya og time. Dapat mo hatag jud og time sa negosyo. Nice. 'Di ba? Controlled na nimo imong oras. Maka-earn pa ka og millions Yes. depende sa imong pagkakakugihan. Yes. Pwede pa ka magtrabaho sa balay lang. Yes, sa and mga napay mama travel. din, napay travel perks. Yes, Tanan, training, na. personality development, naa na gyud dira tanan. Han, murag mo na gyud ning time nga imong i-invite ang mga Ah. mama nga puzzled pa sila. Mm. Unsa man ako ang panginabuhian ani? Unsa man ako Mm. pangwartahan ani? No, di kasi yung pangwartahan but source of income nako samtang naalang ko sa balay. Gusto na ko gamay lang ako ang oras ng trabaho, mga anak. Yeah. Let's invite moms, Han. Yeah, so sa mga mommies na nagtanaw ani na show, no, I want to invite you and encourage you to check out the opportunity in the life insurance industry. Like I did 14 years ago. Now, you know, I have 4 kids. They're growing, but then I also have a growing career. So naa opportunity ani na negosyo kay naamang gud siya time flexibility, no? Pwede nimo ma-manage imong time, arrange imong time, ang imong schedule, nagatrabaho ka at the same time makaalaga ka sa imong mga anak. So, nadunggan naman ninyo ganihan, no? Commission based siya. So, depende sa imong mabaligya. So, mabaligya kag isa ka kliyente, it's up to you per week, di ba? Pwede po 5 ka kliyente and pwede na 30 to 45% commission. I-compute na lang na siya sa inyong possible income, ani. Di Sa ba? kakugihan lang jud na no, as in Yes. pagpamaba mo lang jud na Yes. ang puhunan nimo. Ano gyud, serbisyo po gyud at the Serbisyo. end of the day. Yes. I think some people then also do not last in this industry if you do not have the heart to serve. Okay. Kasi there's a big part of this business na it's about service going beyond yun. Yeah. Kaya nga no, we have to be there during the claims. Diba? We have to help you process the claims for when you get hospitalized, when you get into an accident, and when you passed away, we have to be there for your orphans, for your widow. So that is service right there na to help you process the claims. So kailangan yun, anak kay heart of service kung ano na siya. I can feel your heart sa anay mga service dyan ni mas imong trabaho ano, and because of that, thank you so much, and I know daghan nga mga moms ang ma-inspire from your success stories karon nga nadunggan na mo, and because of that we have something here for you as a pasalamat Thank from you, Flower Kayo. Store PH. Thank you, Flower Store. You're as blooming as that bouquet of roses. Yes, thank And you from so much. EXL Makabuhay Plus, let's me just Yes, show. EXL. Ito, ayan. Inapod ko sa client po nato ang tagiani. Correct, sila Ana. Yes. Ayan, thank you so Yeah. much, Hannah, for sharing your story. And kung asa man kanila makontakhan in case nga interested yun sila mag Yes, sige, sa Instagram, dali na ko pangitaon Laban Inahan sa Wow. Instagram. Find me Ganahan ko, there. Ana. Okay, Laban diba? Inahan. Thank you so Yes. much, Laban Inahan. Yes. Hannah, thank you so much until our Alright. next episode. Thank you, Ara.